Mopa monkonam ko hwem nyentie Ebony wi. Mopa monkonam ko hwem nyentie Ebony ewui. Bosom na ekasa no. Monkonam ko hwem Ghana haye nyina ye di. Monkonam ko hwem obi ade blame to bullet so nyina blame me bullet ye bullet tantan okroma. Ye nkoni ekobisa na nadom samafo se Ebony debe na oye yokonya akwansia because obi nipa nya akwansia sha. Ye nkoni ekobisa na hema se eba ne sen enkomo be no oni nkofo bi kodi di. Enkomo be no oni nkofo kodi di. Ba sa na nanom samafo se no ujani akwantia be bre wase no. Monkonam ko bo hwem Ghana fon kanokre aboa unense MD kan no ayedi no to no onjane no nsha ade se obehu na nanom samanfo bufu befu okroma kwasia Ghana music no bi joko enkofo gene ma shedem enkofo som niema enkofo tutututu kwan igemi to share record label CEO bi no no woni sika video na so omboa music na eni no de pesika no se eni na no de ba beboa wo obompa yegu so onen nanom samanfo di nkoma so chegen I say adwuma me kra be shim ti mommo am na emblo na eblo wi na wo artist na wo memremre na wo ndi adro da na wo memremre se frampan no time ne so na pa edro ne ye ma na afna se bosu ni didi no boss mo de bosu ni sika na dwane boss coin na boss na to edro na ma wo na wa room what to kana chene wo na wa na ga ejaw wo na wa na wa nya broken heart wo na wa na bibi sesei no na ni akwa e wo bi obi dem bozo na onti ase aboa he won de show da ni akwa da because on kan kre bebre